Nagpasalamat siya ing LGBTQIA+ Federation of Angeles City kang Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce at king Mabilog Barangay Council king balaw sa suporta para king LGBTQIA+ community. King metong nga aktibidad king Robinson's Place Balibago inyang Miyerkules, July 23, inanunsyo ng Federation President Lloyd Nicdao na ing second Pride Parade na makasadya sana king July 26, ilipat siya king October bilang parte ning selebrasyon ning Oktoberfest ning syudad. Agpang kang Nicdao, pinuspone niya pa mo ingaman wang aktibidad pauli ning matsurang panahon at bilang pamakisan metong kareng miapektuan ning albog. Uling atinta mo po nga encounter inclement weather ngayon, pisabihan mi po na i-move niya po on a certain date, possibly this October, and we will bounce back with a bigger event. So, ing aka kita mo po ngayon, it's just a simple preparation. Teaser ya mo po. Pasalamat kay Nicdao king mabilog a suporta ng Kap Ponce king karelang advokasya. Importante ya po kasi talaga na ing meto nga manungkulan kay local government kapamilatan na po ning Barangay Balibago, punong barangay KPG Ponce na open-heartedly ya pong tatanggapan no po ring LGBT. At alwa mo po ita, atin niya pong pagkakakilanlan ing Balibago nung no rin ing tunay lugod bibiyay na po king LGBT sector. Patuloy kayo pong manawagan king inclusivity, diversity, unity, and kanya po may kilalang Angeles City. And now, last year, aumpisan mi niya po ini, and this is the second year. And maragol kayo po pasalamat kang KPG Ponce, uling tatanggapan niya po talaga, tuluguran niya po gusto yung LGBT sector na ng Angeles City. Dinikdik na namang Chairman Ponce ingulaganing pamipante-pante ating respeto king karapatang pantao, inclusivity at diversity. Reti kano reng pairal king barangay bilang parte ning pamangobyerno ng Kapitan Ponce. Actually, as human rights advocate, talagang susuportan kay LGBTQ community, haliwa mo kay ning Barangay Balibago, nung kay ning entire city of Angeles. So nung nanuman itang masanting programa na ning LGBT Federation, full support ko po as advocate na ning human rights. So I have to educate the people, especially the young people, young children, kakit may kareng streets, kakit koret ang anak, kareng lalo na kareng probinsya, anak kapang malati bubuli dan istong lalakad diyang medyo malambuting metong boy. From there, dapat ma-educate la na they have to be accepted in the community. Pasyagla namang suporta reng miyembro ng LGBTQIA+ barangay chapters iba't kareng miyayaliwang parte ng syudad para king pakapagsadya na parada. Itiya ing kadwang Pride Parade ng syudad at asahan na mas malawak at mas inklusibo. Apapakit ning balaw sa suporta ng Angeles king pamipante-pante at karapatang pantaw. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.